بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya mga palanggungan sing kami hakam Islam amin labi-labi na to di malop kamo waktu ini na ini waktu na to ini lang ta hikarwa na sin ini susungon ta puasahon insyaallah subhanahu wa ta'ala at iniya hikarwa room na in biya mga pagtagda sing kita insyaallah. Asal talong ta in program asing kita niyo asal kireksahan taring panagdaan maawot in bulan Ramadan wayroon pangadyan sing kita haamin duman sabag sin banos sin hinang sing kita labi-labi na in tarawi iban sin mga hinang sing kita hadum asal bito liain na mo maripamin adlaw maning pagtawagod sing kami lang ta qabla al-iftar. Na inyan to in mga kaguruhan sing kita niyo amoy in asal schedule nila in tiap-tiap adlaw biya mga tiya inidihil kanila napinda sadya in waktu niya pa amin qabla al-iftar at inariya sin Jumaat na inisuko sin guru na to mulia milimil kato pangadyan na waktu ini asal amura isab in pangadyan itukbal niya kato taniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala na di na kami magpalukay supaya di maubusin waktu sing kita niyo itukbal ko in guru kalasahan pwero na lugay deka Sheikh Abdul Nasir Abdurrahman pa itafadal siyadatuhu mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairu man sama wa shalla, salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd, qala Allah subhanahu wa ta'ala kitabun anjalnahu mubarakun fattabi'uhu wa qala subhanahu wa nazzalna 'alayka al-kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin wa bushra lil mu'minin. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, aula-aula na in biyaksa sumawud sin pangaddian na kabiyaksahan
Hapanagnaan simbulan Ramadan ini, yari na isab kami hadarat sing kami hiatud na mu'maun palauman sin pamayway niyo in pangadjian halauman simbulan Ramadan. Lagi-lagi masyarakitan niyo hapangadjian na to bunga sin pag-iman. Mga kataw-taw ng huran, in hang katahon hang po tag-2 bulan. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahra. Sa bunal-bunal tungod imbilangan sin bulan amin karyaksahan sin kita niyo yari kita niyo halauman niya hangpu tag-2 bulan inang katahon. Doon halauman niya yan mga tuwang yanug hara kato taniyo si mahasut si mahatinggi in sarayaw-rayaw pagtagipon kaniya damikian sarayaw-rayaw hialuptan niyo pakawayaan sinallahu ta'ala sa luhay sing kabuhi taniyo. Mga kataw-tay manguran in bulan di matungkato taniyo ni pagtahon bulan piyabidda sinallahu subhanahu wa ta'ala dahil hakatan bulan in karayawan niya. Dahil sa bagdadto mga kakasi yarin palman sinallahu subhanahu wa ta'ala kitabun anjalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Palman simahasut simahatinggi in kitab Quran yan namu piatulun maun kaymu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun maksud niya in maksud niya supaya manusia makakuha dahil hakatihidluman harap maun patunggal dah insyahayan niya. Mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala magkahunahan kita niyo signal hamuk sadya bang nato maagad imbita sinallahu subhanahu wa ta'ala hapiaratong pajunjungan taniyo alayhi salatu wassalam tanto in signal sinatay na to pasahaya tunggal dari Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan bulan yanugharaan kita niyo sinallahu ta'ala sasakatan danikyan in bulan Ramadan ini hiupama namuk kaniyo sasakatan dah. Ingan si sasakatan ini Safinatun Najah, sasakatan manjari harakat, sasakatan manjari hangin lupaan, sasakatan manjari atas bud. Inang po tag isa bulan wala si makatin tao yari kita niyo piarahan sinallahu ta'ala hang kabulan in wala si makat pasakatun ampa siya masalamat na hindi dunya ini sambil paadlaw akhirat. Mayita mga tuwang nagparain Allah ta'ala bihad tinhantang niya
Sabad, panghati sintao sin malumos sa jahat tubig. Nalumos sin tubig harakat, nalumos sin tubig agin lupaan, bihan sa din panghati na to. Adapon mga tuan, subay hanapan na to, aon malumos bukol ha tubig. Nauno yan. Nalumos hakabair. Nalumos harus sa rakula. Nalumos sa pagmaksiyat. Nalumos sa hinang haram. Nalumos sa hinang kakupur. Ngani naununo na. Na ininituan, wala kaya na naman sinta o mga nalumos na siya. Ada po nilumos sa tubig. Kana naman sinalumos iban sinway. Dahil nga sa babyan, bangaong kapal dakula. Nakalabay, kaya labayan ng kapal siwi-siwi. Sakayan siwi-siwi. Nalulunod, tabangon nila. Ang painlumos sa pagmaksiyat, lumos ay ng haram, nalumos ay ng kakupur, uno-uno na hinang daruha ka pa Allah Ta'ala, di ka na naman sintaw. Ang mga tuwan, pagkawala kaya na naman sintaw, ulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila, makasima na siya in Allah Ta'ala kanila, kayarahan sila, mag-rescue kanila. In bulan Ramadan ini, sa kaula-ula bihad ito mga tuwan, pagkaintaw wala si makat, sa sakatan kabayaan sintuan, hangpo tagi sa bulan, kanya-kanya na sa sakatan siya katan sintaw, si makat na paawa napso, si makat na syahwat, si makat na pagtakabur, uno-uno na sadya, ulong sin Allah Ta'ala kanila, piyarahan sila, papaghambukon sila riha sa sakatanin. Dahil nga sa mabyan, naghadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya baita sin Jabir ibn Abdullah, nagsabdaing gungungan taniyo sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan. Sabda sinjunjungan taniyo alaihi salatu wassalam, kiarihilan in ummat niya, siya iman sin ummat niya kiarihilan, yung pangasubo isin nagdihil, yung pangasubo unin hirihil, yung kita niyo yan tuhan, dihug na to sadya, magdihilaw niya, wala na to dihug bang isin dihilan, karihilan kaun katantan, na, in nagdihil tuhan, hindi hilan tao sa impangasubo, karihilan sila katan, di, na, umindihil sin mahasut tinggi, panabiwan sin ummat niya, hapanagnaan sin Ramadan. Karena subay kurikin pagtagna, alhamdulillah, in pagtagna na to simbulan ini, in majority sin hula muslim, nagdura, nagpajukup sinitungan sin Syaban. Nah, mga kakasih, in Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dumatong na yung panagnaan simbulan Ramadan, magdihil na in Allah Ta'ala panabiiwan pa umat niya. Indirihilan, ba't bang inikiyarin nila umat na kauna, ang pawala dihil kanila, dihil sadya umat ini, si man yung umat na kauna. Naunin dihil na panagnaan. فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم. Pabila tumagna na sila sin pagpuasa at turun sila sin mahasut si mahatinggi. Turayan tuan, in kita tao di tayo kakumpil pa Tuhan.
way comparison sin parakala antara ta iban sin Tuhan. Sa kawa Tuhan, pagpaagad na to, akal na to. Gahit sinakal na to. Inallahu ta'ala wang siya umatud, aun kaya lasahan niya. Inta ubang siya umatud, aun day sab kawayaan niya. Maraya usugin kitaun malingkat da. Mangi usugin kanini niya usugin at turun malingkat da. Na in Allahu Ta'ala bukun bihadto. In aturun niya amin malingkat atay harap madtukan niya. Hasabda sinjunjungan tani alaihi salatu wassalam. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila kulubikum. Inna Allah Ta'ala sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam di nar umatud halupa nato. Sa bumus na kita niya panjari hasarayaw-rayaw ka pa panjari. Na inatulong kato tani uno atay. Kalasahan niya yaddo. Kakuyangan niya yaddo. Uno pa mga tuan, hinang. Amu yaddo inatulong sin Allah subhanahu wa ta'ala hapanagmaan simbulan Ramadan. Na hisiusin na atud si mahatsut si mahatinggi diayta sin hadis ini wa man najara Allahu ilayhi lam yu'ajjabhu abada di na siya siksaun sa lama-lama. Kita mo tayo mangod waybihan kuyag waybihan dayaw dahil sabab yadto mga tuan. In kita ni wala nakasakata sa sakatan hangpo tagi sa bulan. In kita ni wala na to na parayaw hangpo tagi sa bulan. Unong sin Allah Ta'ala kato umanup kita niyo pakabayaan sin Tuhan habulan ini. Sabda pa sinjunjungan taniyo alaihi salatu wassalam din ka Nabi Sa'id al-Khudari radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء. Nah, apabila tumagna na in magkupo sa bulan Ramadan ukahul sin Tuhan inawang silangit. Na sumuhun saan kita ni umat to, di na to saan kakitaan mga uniliukaw. In kiyawiaksahan bang ukabun, aun gumawa, aun sumud. Na uno'y pagwaun sin Tuhan, uno'y sin pasurun. Bukun hatihon na to sadya, ukabin lawang langit bang maabot ng bulan Ramadan, di tambulon sa hingga maubos na sila magpuasa. Inhatihon na to, bang yaun iukab, uno'y pagwaun, uno'y pasurun. Tuhan, hangkan iukab sin Allah Ta'ala lawang langit, wala iukab di nga kataan, di sadya bulan Ramadan ini, sabab magpara siya marikato. Wala kaya paraha umat na kauna, sulti kita. Hikapagbansag ta. Sa impiriglo wala na to na paruli, wala na to na usan. Uno yan tuan, nuzulu rahmah, hiparasin Allah Ta'ala in rahmat, amin rahmatul ammah, walaysa rahmatul khassa, amin rahmat saplag. Wala mo na pa kayang po tagi sa bulanin rahmat ini. Kaya kayo mo sadyahan tara mo ibansin lupa mo ibansin agiad mo. Yukab sintuhanin lawang langit. Direct dahin ka ni harap mong kayo mo. Usala in rahmat yan pakasaplakan. Aturayan tuwan.
na. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, suntuan sing kita ni magpuasa. Hamasin nila nagpuasa Madina. Ubus man sila nag-ibadat sindumyan. Nanisita in Abu Bakar Siddiq pajunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Sabab day hamang ang bagay. Amin lang taklus to din pagbakay nila. Hi Abu Bakar iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil naglain ding Makkah harap pa Madina, India niya tapil hi Abu Bakar na. Bisita si Abu Bakar. Injunjungan alayhi salatu wassalam. Biyasin pakaradyaan na ini halaw man sin Ramadan. Pagdating niya paray sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mag-uubod-ubod, magtutuin luha sin junjungan tanu alayhi salatu wassalam. Yung kita niwang magtangis, bukong biyasin pagtangis sin Nabi. Yung kita niwang nagtangis, ada kalakiwan, ada kala overacting. Bihan. Pag kita sin Abu Bakar, ya Rasulullah, mahita kau nag-uubod din luha mo. Wanging kagunahan mo, khidmah, dihabay mo, baran ko, anak ko, pamilya ko, bagay ko. Injawab kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun hirihil sin Allah Ta'ala kakuiban ha umat ko, malupas sa susungon. Nakita na sa ini. Indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Hahukun bulan Ramadan, aula na rin bulan Ramadan ini. Nalupas, wala na ito nakawa. Pula-pula mo. Aturun kau sintuhan. Kita niyo na dyan nag-atud pa kanya, naging sinambukin, puasa lang na nakauna, timamuk ako. Nung naging sinambukin ako kimayog. Nabuko rin magpuasa, magpakayog, bukong dahil sabing puasa, magpatambuk. Na magulo. Mahad sinatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuan, amuyad to, hindi ta sin Sayyiduna Abi Bakar Siddiq radiyallahu an, hawak to siya na misita, nagtutuin luha sin junjungan tanu alayhi salatu wassalam, tiagmaso siya niya, aun nirihin sin Allah ta'ala kaniya, hamawa na siya ikawin min ummat niya, di ikapaglari sin ummat niya, indirihilan kaniya, ingan sin ummat niya, dengan Allah Ta'ala, wala kiyarihin na ummat na kauna. Ayan tuan, hangkad na laong sin bata bago, suray kita niyo serious to di habulan ini. Sabab bukon lipat sin Tuhan, bukon diubong sin Tuhan, in pagdihil karayawan ha umat ini. Diyan na sin nasabot ini, putihat abwabus sama, fala yughlaq minha babun hatta yakuna akhira laylatin min Ramadan. Nah, yadto ni para sinto Amerikato rahmat. Magkagunahan na kita ni rahmat day nga Tuhan. Magkagunahan na kita ni unong day nga Tuhan. In unong day kato tani marwang kajamda. Mangahang katahunda. Biya sinding ko kanuwaad lang ngayon. Pauusun na tuhajalong ng Ramadan. Ang pakita ni maghinuhala. Ya subhanallah. Sinimpagpuas sa bulan Ramadan, makakiparat sindosa. Papasun na kiparaton na sintuhan ng dosa mo. Sa kondisyonal. Bangman kaurihin nilang sinhinang dosa.
bangman tay kuran ni indusa dusa sili aula na indusa rakula sa kalituan na pagrespikan na mo isablong ng bulan Ramadan ini pag-ubos na taning na yadto mga katawtay manguran na mo Peragbustan niyo, perahan kita niyo sin Allah Ta'ala sa sakatan na bulan Ramadan ini, magsapa at katutan niyo, mag-rescue katutan niyo, sa babyari na kita niyo, kanya-kanya na sa sakatan, na ang pakita niyo masalamat, maun kita niyo pa sa sakatan, kabayaan sin Allah Ta'ala. Amo na inday ta sintuan, in maksud, la'allakum tattakun. Supaya kamu magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pagmabuga himinan sinda akan kiyukuyagan lumayo sinlianan buga hamulka si mahasut si mahatinggi mga tuan hipagtatangis taning kahalan na tubihawon hipagdalulul taniyo sa nari na kita na makatangis sabab nangita na dya kita nga nagbasketball hisin makusog hisin marakan hindi madyato hamuslim hadunya bihaon awla-awla na riha masanato dihi kapag unini dihi kapag lamba suway magdubol tayo ng kita ni umanop pakabayaan sintuhan di nahi kahalunay in plano na to kaya ubusan na kita ng plano na pagka naubos na yung plano na to naubos na yung sasakatan na to maun nakita niyo pa plano kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala di habulan Ramadan ini bang natuyagad ubos na yung problema pula-pula min langit iukab magparain Allah Ta'ala rahmat magparain Allah Ta'ala barakat hindi siya yan yung magkagunahan hayop bukon yung magkagunahan yan amin kita niyo sabab aun tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala paghulaan na damit kiyan mga tuan hadis dan kan Salman al-Farisi in Salman ini bukun siya Arab Persian siya banga masa natubihawon amunain ini Iran na Muslim siya hajaman sinjunjungan tani alayhi salatu wassalam bang naturo nun dia din yung pagka-Muslim niya wilihan dayaw inhilo sadya kanya sinlas pagkakaulong na mawaya mag-agama sin-agama marayaw kadtukaw pahula Arab lawa ka na yung signal ini yung signal ini nilaw na peragbus niya ampa siya miyad to pa Madina pagdatong niya amunin karatong isab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niya amunin nilaw na yung beta kako na aun hadis beta niya kato tanutug kaya sa akupan niya panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam unin agi niya diug niya Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan ni Rasul iwan kita niya hapiil palangay si Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi in bulan Ramadan sahrus sabr bulan hipagsasabar mga tuwan na in pagsabar wiwihan dayaw solution sing katan problema bang muni na mahalo lang problema mo sin kawasan mo sin kusog mo sin katantan harap mo na pakasabar nawala na to na usal ini usal sin tawyaon lawan sin kasabar mag-astol magdugal wala tuan nakahalulay problema yung pagdugal
in paghinuhala wala nakahanulay sin problema na in Salman al-Farisi radiyallahu an in kaya baita niya in kaya sakupan niya apabila maabot ng bulan Ramadan ini niyanan siya in bulan Ramadan ini sahrus sabr bulan hipagsasabar na in pagsabar upamakong sanjata hambuk sanjata tuin bulu niya pula-pula ming kusog hambuk na sanjata tuin bulu niya napasik makaminsan tu nauno yan mga tuan tatasituu din dia akan kay musin Tuhan pagkawala mo na kaya tatasanin na kau na tatasinin din ang patuan kaya tatasandasin tao. Batin magmamama, bandi makamama, magtuwing laway. Nabihaon tuhan. Wayrihan dayaw ragbo si mga tuwi man nagmama. Wala na limuni, niladi-radyaon. Magsisira. Damit kiyan, bang di makasira. Manigidlong kanyan masawa. Siya balan naman, iarad naman yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Takdukan na yung mamaiban sin siya. At turayan tayo manghudnam na in kasabar, in hambuk, bulo niya, tatasituo din dia akan kay mo sin Allah Ta'ala sa rabukun mahunit. Yadtubiyay ta sin Allah Ta'ala ayat yuridullahu bikum yusra. Aun kawayaan sin Tuhan kato. Nauni sab kawayaan ta. Bang magkugda ng kawayaan te mancing kawayaan sin Tuhan kansyo min agarun. Agarun na to na ing kawayaan sin Tuhan. Na uning kawayaan sin Tuhan kato yusra. Manuhay way kahunit. Sabab di niya kabayaanin kahunitan kita niyo. Na, tuwan, tiyo-tiyo, hindi to pa kami hasug. Bang bulan puasa na, pag may nahati, di na kami. Ay, may taed do. Sabab, binarin ba, lisagang po tagduwa, magsahol na. Na, pangus magsahol silikang po tagduwa, matug, pagbati, pag may nahati, di. Manjari na sa ating pagsahul hatay na do. Sa wala ta nakawain sunnat. Wala ta nakawain barakat. Amin diya ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasaharu. Pagsahul kamu kainain pagsahul yan aun doon barakat. Nabi aun tuan. Masanyang yung maguno. Na. Ini karua. Diya ita ka tuwing kasabar. Tatasituud ay ikaw tudhin nilang simangi. Tiyatasan ni marayaw, hinang tuud kataan. Biyaon tatasin mangi. Panuhayon da kay musintuhan. Sa babayta niya, kabayaan niya yung kanuhay niya, kabayaan yung kasigpitan kamo. Ini katu kaya ingatan na to daw sa reviewon na to sadya aun magdatong kato tanim musiba paayta na to pabaran na to paahli na to paununo na to na bang aun dumatungin niya to sa bali ay ikaw mamung pangkal ngaw ako na hadjay ni hindi ratungan sing kasusahan simbulan niya maas ko, sindiyaon ako, sindiyato sila. Ayaw. Na. Di manjari mga tuan. Ingkata nini. Subay rin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin ninangun mo. Qaddarallahu ma sya'a fa'al. Piyaratun sin Allah ta'ala. Siya in magbabaya-baya singkataan. Na, mga tuan. Tuod in hikmat sin pagpuasa
inikmat sin pagpuasa, kabayaan sin Allah Ta'ala, hatiap-tiap siulakan. Hatiap-tiap siulakan, subay inipon niya, nagtatag-ipon kaniya pamarayaw. Nabiya din ining kahantang, magtag-ipon kaniya pamarayaw, inipon niya. Yung kaida sin mga sila, ini ahlud da'wah, inagi niya, ija salahal afrad, salahatil usra. Apabila rumayaw in siulakan, dumayaw in family. Hisil pagyan hindi. Apabila rumayaw in ama iwan sin ina, dumayaw sa nin anak. Sabab yawn ha ama iwan ina in control, in pagbaya puas sing kawasa si mahasut si mahatinggi. Na in kabayaan ka to sin Allah Ta'ala bulan Ramadan ini in tiap-tiap siulakan dumayaw. Apabila rimayaw in tiap-tiap siulakan, dumayaw in family. Apabila rimayaw in family, dumayaw in tumpukan. Apabila dimayaw in tumpukan, dimayaw in kauman. Apabila rimayaw in kauman, dimayaw in kasaplangan. Naturan niyo tuwan yung pagpuasan na tubiyan. Na, yan tuli ka isa. Hikarua, in maksud ilan sin hikmat, sin pagpuasa bulan Ramadan, tahqiqul wahdatul islamiyah, di magbus, kakitaan taniyo, in kahantang sin paghambuok haarama. Di magbus, in paghambuok hakabayaan sin arama. Aturan yung mga tuwan, sali-salin tayo na ito magbuka. Sali-salin hilapal. Nabunnal tahqiqul wahdatil islamiyah, nabunnal in paghambuok kabayaan sin Tuhan. Naun yan. Number 1, wahdatul i'tiqadat, nahambuokin tao i'tiqad. Yung nagpupuas sa bihawon, nahambuok sila i'tiqad. Unin i'tiqad, ihambukan nila, la ilaha illallah. Mga tuan, in lapal ini, lapal sa halga-halga, sa kawa, hamasan na ito ini, nakurap. Na. Hikarwa, bimagbusin paghambuo kakabayaan sin agama, wahdatut ta'a wal ibada. Nahambukin pagtaat taniyo, nahambukin pagibadat taniyo. Ini katu wahdatul adab wal akhlaq. Nahambuok kita niyo hapangadatan. Mga tuan, sa lagu-lagu na lawa hamasan na ito ni pangadatan. Bukun na maaddatin anak pamaas. Bukun na maaddatin manghud pamagulang. Bukun na maaddatin muslim papagkahinyain. Pag-addatan na kuman, isun matawd sin, isun matawd kawasa, isun matawd bulalan. Sin malingkat badyo. Ang pamiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dahil mga paldaakan kanya sin Allah Ta'ala, magjukup sin pangaddatan na mga tuwani na ito makaingata, bangkan siya na addatin masa na ito ini. Isisinguran biyaon, kamatauran, addat aktur. Magguntilin aktur, ukab da. Sambil maas-maas, sa minuirun na buhok di bulan na, pukusun di huli pukay ini. Subhanallah. Turan niyo mga tuwan. Na. In akhlaq,
Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na tao nagpupuasa. Bangkaw nagpupuasa, pamungungan ko sin tao, bisarahan kau pamangi, ay kau maus. Iniyagi mo Tuhan, puasa ako iban ikaw. Pamungungan da kau, ay na kau maus. Indayaw sinaddatin. Ampay nga masa na ito, iwailaw na piyagpangkat. Tuhan, dahil nga sabab yan, hapag puasa ini, nahambuo, imano siya, hakabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu, tahkikul amnu wassalam. Nabunaling kasajahitraan iwan kasalamatan. Dahil nga sabab yan, yung katanag sulbing yaon. In bulan Ramadan, zero crime. Wayroon crime, bulan Ramadan. In magdidisko, ay na nagdisko. In katan hinang mangi, in taw nagpupuasa way. Dahil nga sabab yan, nahunal in kasajahitlaan, hakatilawakan, iwan hakasaplakan. In hikmat sin pagpuasa. Inikaupat niya mga tuwan, binaumugtama'id dunya. Nakapaon kau, nabangun mo in society marayaw ha dunya. Bang muna paaw ning giwayan, yung pamakun giwayan marayaw riya dunya, kabayaan sintuhan, sugpat na yan, at binaumugtama akhirah. Harap na yan madto. Nari nga sabab yung mga tan. Bitakid, tanto hatuod. Tanto hatuod. Akabila kaw rimayaw rihadun niya. Mattantuod. Dumayaw kaw adlaw akhirat. Dahil nga sabab yan, yung bulan Ramadan ini, at tawajul, magbalance. Ngayon kita nilang matimpang, bukol balance. Na, in bulan Ramadan ini, magbalance kanya, sinwala mo na hinanghang po tag isa bulan, mabalance mo na hindi. Baina matalibid dunya wa matalibul akhirah. Kakukunahan mo rin dunya, ano pa yung kabayaan sintuhan, ay mo na ano pa yung kabayaan mo. Sipuhon ka sin napso mo, sipuhon ka sin katantangad to, saka bang mo iya ka din kabayaan sintuhan, ikaw yung usog marayaw rin. Dahil nga sabab yan, Rasul sallallahu alaihi wasallam daytan niya, usog marayaw lang niya. Naintaw pa ka mo, bangiyan usog marayaw, bilang na pag-ukon. Ngayon ka na mukpulo, nakiugdan man, nagpatud. In usog marayaw viyayta sinabi kato. Amin tao, iabutan simbulan Ramadan, narana hiyamat niya pasurga, narasya hiyamat niya pasurga. Nakapag-ibadat siya marayaw. Mabungis siya kanamak niya, mabungis siya kaninak niya, hapag-abot simbulan Ramadan, usog marayaw siya. Namura-murahan mga tuwan, ini, alupun na tutuod, ay kita niumig di nga sasakatan piya karikato sin Allah Ta'ala, muddalan tani, inlawang langit ukab, piara marikato, iwan awon, dahil di kato magto, mura-murahan, na patubtubon ko dito in kabtangan ko, yariin dua, ini, iwan ko ini, lukaya pagtakaran sin, ini, pagbang na mura-murahan, bang mayan kita niyo, makalamudda. Habiyayta kato sin Allah Ta'ala, iwan hajunjungan, biyayta sin junjungan tanyo alayhi salatu wassalam, indayaw simbulan Ramadan, hatiap-tiap bulan, madawhat tanyo, ingkakuyaran, iwan karidaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, maghang kaatay kita niyo, maghang kaamal kita niyo, maun umalup, pakabayaan, si mahatut, si mahatinggi, subhanaka, Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, ya karim, wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palangguan ha akam Islam. Ito na pinadiyong huwag lingkat-lingkat pengajian kaya tukpal kato niyo singuro kalasahan benakan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman. Inyad tukatan alhamdulillah. Kaya niya ding pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panunjuki paamuin karayawan sarta lingkat sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa di bulan mulia amuna imbulan Ramadan. Iyan tukatan na bulan sang sin siya katut nyo katan supaya ing kita nyo asal-asal alhamdulillah nagtutuyo nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na magduruhon na intuyo sin kita nyo apabila kita ni pagkabulan sangan paliharan sin pamando sin agama Islam. Na inyad to mamarahin na mga palangon agama Islam in bulan sangkato na siguro kalasan hendoon paliharan sin karayawan sarta kahalgaan sin pag-ibadat di bulan Ramadan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan into katan madawhat na to sarta kaamalan sin kita niyo katan. Inyan mga palangon agama Islam tanda sin long tabarakat sin bulan Ramadan. Amo pagka in sumong mag-ibadat inasal mag-ibadat at in mga sila amuin maliso mag-ibadat pagabot sin bulan Ramadan mahuro-huro mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi ni patumtum sin kami ha mga sila amuin nagtawat suway di bulan Ramadan ando alhamdulillah inyan paksa dakula dihil kato sin Allah ta'ala long tawakto amuin napi kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala atau napi kita din sin Allah ta'ala dihilan pa pangumuran sarta kakusog sin pamaranan amuin usadon na to ini hapag ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala labi wa di bulan Ramadan. Arapon yung mga sila amuin longta suway di Ramadan ang panagtawat atau ang panagsambahayang 5 waktu ando tuyan nyo na paunahan mga palangon haram may isang kakinangsing kamo karena inyan paksa da pula biar na sinari amoy napi kamo sin Allah ta'ala dihilan waktu makapagtawat patuhan Rabbul Alamin. Arapon yung pagtawat na suway manuito yan na sampay hadya kita niyo muklas ng hadunya ini amundi na kita magbalik himinang sinliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala magtaat kita patuhan Rabbul Alamin laway kahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabi ni mga palangon hakam Islam ang pabiyak mga waktu maniut yu 7 minit pagkatuan na nakapin-kapin pagsawak-sawasin kami insyaallah ta'ala riha majlis ini hitokbal kong magbalik in kapatot paguro kalasahan bilang Syekh Zakaria Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di masad tuliukan long tain biya mga patumtum sin hambu buro mulia amoy in long ta asal tagda po sin adlawan sin tiap-tiap long ta programa sin kita niyo ha ni Daud Islam biya na sinari pasal na pinda sa siya pa amoy in waktu adlaw in asalan niya dum in pangadjian amoy in long ta dahil ha bungasin pag-iman na in mga yan to katantan insyaallah ta'ala manoy to yan in mga karadyaan na to ini amoy in bangmayan long ta in kamong isabyan amoy in mataw kasi dahil sa dumungog at supayain kami makahampit sing karayawan dahil ha amoy in maksud sin kita niyo magpatarang sin kalang sin Allah subhanahu wa ta'ala di hababaw sin bumi ini. Sabi na sinari sin hambuk buro kalasahan na doon in tungod pa mga mapatot na to batupon amin sampangon na to in bulan mulia ini doon ha amin pagtawat muna pa Allah subhanahu wa ta'ala abab na inyan muna biyabay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapatot na to lawahon bang biya diinin hika kasi kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala na misan pa aunlong ta na inang takasalaan bang in Allah ta'ala tumuhod na in kasi kato taniyo ampunon na kita niyo sin Tuhan na Rabbul Alamin na bang kita niyo na ampun niya na way na pagkalukalu in kita niyo mahal di ka dahil ha hini apin ang ka jahannam amad to in maksud sin kita niyo supaya sadya mabunal in maksud piya papanjatan kato kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala makapagtalipon kaniya na subayad to amoy in ulikahon na to akabuhin na to
in pagtag-ipon pa tuwan Rabbul Alamin, in pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway na to yan daran ini biyabaw long ta in panuntum, pangingat, supaya ando kayo dahing hawakto pa wakto, ini timbang na to, in ginawaran na to, bang nakaamor kayo hinang at wala. Bihad to sadto in mapatot, ini hinangunsin kita, dahing wakto pa wakto, dahing adlaw paadlaw long ta, sampay pabulan, samil patahunan, amuin bang kita masi-masi dirihilan sin Allah Ta'ala pangumulan, biya na sinagi sampay amin, mapuklit kita rin diha, bawaw sing gumiin. Amon to mga katawtay manghuran kama Islam, bihad to nasadyain ini mapatot na to batukon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amon to'y kanto'y balik. So alhamdulillah, mga palong hakam Islam, awan pa kita mga baya-baya 2 minutes inshallah subhanahu wa ta'ala. Atawa 2 minutes. 2 minutes pa 2 minutes biyang katuan na. So ingka mo amon long tayan na biyayaon, long ta imaalok mari pagbukaan singkam mo. Oo, inshallah subhanahu wa ta'ala natakaman na kamasan. Ati ko bahayan na biya mga long ta prepared na yung mga bubukaan si mga katutay manghuran. Amoy long time taginis na war na sin kakaon katuan na. So na bang bulan Ramadan biya ini naroon na san magbuwa yung mga atin na kakaon na mo in on waktu bukon kabiyaksan pagkaon ng katuan pasal na long ta kanapsuhan na amoy yadto na ang kanalaw si mga kaiwanan bukon saan na magpuasa at magkaon. Nagpindahad siya sin waktu pagkakaon. Harom long ta di harom in pagkaon ng bulan Ramadan tumagna ka tayo sinsuwa na doon nakita niyo inshallah subhanahu wa ta'ala magkaon so magawa na dahil mga sarayaw lang ta mga pangakamisla mamuin maraan-gaan mang kita muka amuin lang ta muna-munasun na sinabi sa salam na hulma iban tubig-tubig amuyan in lang ta rin mga sunna kakahinang sinabi sa salam tungkol pagbuka na ayaw na kita magpalando tuod labi-luwa magatarawi pa kita lang biya nagbus mugat in baranta mugat in tiyanta na amoy par sa baban biya nga limiso na kita timindog sinamuin lang tapag ibarat na itong andom. So inshallah subhanahu wa ta'ala kumaon kita sa ayo ito magpabiya mga magpakuan tuon supaya maraan yung baran supaya maraan so naon san kabdangan si mga syair katuan na long na ida malaatil buton na matil ukol banglong na hipo na inamuntian ini na matungin akal. So alhamdulillah mga paghamista miyawot na wakto singgitan niyo mamaid na kami halapal kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat. Uy, nakalag ba?